Auć. I poštovani gledajte YouTube kanala ZNG-TV, dobrodošli u Dfb Pokal penale, nastavku Osmina finala, meč igraju igraju Schalke, Mainz. I onda branitelj titule Ingolstadt počinje svoj put branjenja titule u Leipzigu, te najboljeg kluba RB-a. Čemu će odbraniti titul? I onda Ingolstadt. RB Leipzig. Gdje je druga utakmica? Huntelar 1-0, Mainz. John Cordoba 1-1. Gorecka pogađa 2-1 vodi Schalke. Yunus Mali promašiva. Moting 3-1. De Blasis. Ferman, Helt. Šup. Gotovo je. Schalke u četvrtfinalu. Lagano je pobjedio Mainz sa 4-1. I to je bilo za ovaj prijenos. Sada gledamo meč RB Leipzig protiv osvajača kupa s prošle godine Ingolstadt. Do tada doviđenja i prijatelja.